Duming, mabali namin. Saan man na makatal na iti kandidato iti nagduduma posisyon, Kerman? Uwan nga raw. Nagsisapol iti basol ken rugit ti sabalay. Tapno madadalang tinasawa kalaban da. Kasta karugit ti politika diti pagilyan tayo. Imbes kuma ti platapormada ti yaplag da kadagiti tao. Saan? Tatimot buyok kano ti kalaban da ti iwaragawag da. Ngem adda tay kandidato. Nga uray anya mo ti barsak da. Uray anya ti pangpiltak da kinkwana wino pamadakes da. San man lang nga bumales? Wino agsao mo kontra iti kalaban na. Uwan datang. Kitamuklatan no sino ti dakdakamatin niyo. Ay nasaya ata mom. Kasdi kumaat ti kandidato. Takuna na nga rod. Uray anya apamadakes ti bagbagada. Saan na maapiktaran ta isulag di makamun no anya ti kinapudno. Uwan mo. Isu ka no ang nagkandidato takay na tagserbi kadagiti umilay. Kadagiti kailyan na. San kit di apare ti bukod na nga interes wino pakasignan. Kasi niya kumaamin. Hanggang nung saan mo. Tamao kagdapay lang nagiti isyo. Ano mano na dekada tinaglabas. Awan mo't nga minti sa bali amay bagada ang makapadakas kinkwana. No saan na dagiti na bungsutin nga iso gapot kabayag na. Di saan da nga mo. No kaano apadpadaksen da. Bumangbang lumot ka dagiti tao. Tamapan kenkwana ti simpatsyada itinasawa kandidato. Gusto ka. Di saan da pa'y amaanalisar. Aginggat dakdakamaden da tinaga na reta a kandidato gapot pamadakes da. Ad damot amay pasagap sup iti panurot dagiti tao tinaga na. Kuna. Ay sungawan. Ungong dagiti advisor dagiti daduma a kandidato. Tiyan muda, mapan kadakwada wino mamati dagiti tao kadakwada. Nang runa, no di damot nga ron mapaneknekan ti pagpabasol da iti dayta kandidato. Sudan to ati rumor nga ulbod. Kit imbase. Apabor iti kandidato da dagiti tao saan ta maluksaw dan. Gusto kayo manan iti dayta. Mala. Nay. Tinungtungan nakmat tinduming. Malada ba ko niti tulagan mi kini pari mayor. Ala, makambo ka pa lang diti opisina. Anyakit niya katugangak. Adumot ti masaunang karagati kandidato nga awanat ar-aramidin da. No sana mang padakas iti kalaban da kandidato. Doa pa ikit di marakasta. Tila ko platapormada para ti lugar da. Uno masakupan da ti iwaragawag da. Saan kat ati rugit uno personal abjak di kalaban da. Porke adda anak na itirwar. Porke nagkuniber kan nanyapa dita. Yan. Wala. Mali man natin pasimundag na ito yun. Dahil ito mati kinapudno at di mabaros nga. Iti man ka di tugaw ni katugangak ti pagtugawak. May mayat ijay, tambay ilyad ti sanggiran na. Livelihood program nga sponsor dagiti spouses dagiti nangangatong opisyal. May sa daytoy a proyekto da mayor, ti asawa ti congressman, gobernador, kan may sa kano nangato a kandidato nasyonal. Talagang ado ti proyekto no kasti amasungat ti eleksyon ah. Siyempre, aramidon da amin akabailan da. Tapno ibutos dagiti umili dagiti nasao a kandidato.
Sa bagay, may-mayat laday ta, ngam tay mang padakos itipada na kandidato, ta saanan nga umubra rayta. Ay, Wen. Wen, nakariingan ako na dagiti tao, Dom. Saan mo idan amabola? Wise ita, dagiti botante. Naumadamot nga minan iti narugi tawagas, muno sistema ti basing kawal. Siyempre, nakita damutan no ada na aramidan wano awan, ta imbutos da iti napalabas. Ala, nasaya at manday ta. Ay, Wendom, para da ito'y kadagiti women's organization. Tangay proyekto mo dagiti asawa, dagiti kandidato kan opisyal. Akit, nagpintasan day ta. Nagtutuma at training ti maangay to. Nagmayatan day ta agakat. Un nga rod, sayang no palabsan. Adda amin ditan. Adda kapay dita apa nagmasahe. Small business. Waving bags. Basket. Ikaman. Agraman panagabal. Mayat ano kasta? Hanggang ano di may isang imbagam? Ultimo agmasahe. Wen. Kanda dumapay amabalin at trabaho ti may sa ababae. Tapno saan latan nga agtaytaya ti aramiden na. Pagtaytaya nga. Agtaya ti takulap na Agururay latan tiyawat ti asawa na. Ayun, ano ti kasta? Agururay latan iti manabtuog ako nada. Adu ka no. Dagiti livelihood program asaan akasapulan ti dakkel a puunan. Iso ako na sayang met ano palabsan. Di si kantaon ti mangisuro kadang iti kabaranggayan. Mabalin mat. Syakto ti coordinator da dito'y nagbugsutan. Da kami kumakin na ngam sikalatan ko nada mo. Napintas day ta. Tanong ko na mga kami day ti kwarta apagpuunan da. Awan lat na mukaw. Noon napandarag shopping, ti mayaban tay puunan. By group da ito'y Dom. At dapay jay panagpatanor kano iti lamas. Backyard fish pond. San lang nga nadakil a fish pond? Mayata. Manghalo blocks ka lang iti kasla kwarto kadakkel na mabali na. At dan pupukam. Iuray tilapya lang. Ta saan ka nga agparikot iti para pamilyan? Mayat. No agprosper deta, makirasan ti panagbisay. Adda ka numat maiwaras to apagasawaan asaso amano. At tapay kalding, rabbit. Tanas kan ti kanya-kanya pamataudan iti pagbiag ita a pandemya. Napanan ni Rosa. Aglubatak mo tayong tamapanak di barangay hall. Ijayak to mo tayong agsurat na awan aramidag. Aray. Dapat na ito ramaprapin ako nak. Sabi nagrigat na sa napagustuhan. Napintas data programa. No adday di Green Revolution, addamot ita dagiti livestock ken data panagtaraken iti tilapia iti backyard minarubayan. Ay wala. Napintas data programa wano livelihood. Urayin tayo amalpas ti seminar di Rosa. Taysunto ti mangipalawag amin a detalye data proyekto. Mangangay tayo iti General Assembly meeting. Mailungalong dahi ta iti kabaranggayan tayo. Ay wen, kit no agsadot-sadot ka, malas mo, agbisin ka. Dapat lang iti tao dahi ta, no itulok nang agbisin. Mabalin pa iti agitukit dita iti kamotay. Uray paggugutam lang. Isumhat, uray no agitukit ka lang di nagduduma abukbukal. Exercise mo matin. Oh, exercise mo ti panang sibug mo ken panang sukay mo iti mulam. Ken sigurado anadalos 100% insecticide free.
Natalgad ngin kaida sariti lamisaan para iti pamilya. Husto ka kagawad. Angam sigurado. Ado man, tagpiluso po dita. Bay atag bisinda. Nga. Saan agbisin ta mapanto agdadawat iti nakamula akaruba na. Anya? Ado, ti kasta ka baranggayan. Ti manglaklakalang ako nada. Saan da kayat kagbanog? Nalpas nga rodan, ti seminaryaw. Agmalumpayin ton bigat Umay dagiti taga Department of Fisheries. Mang lecture da. Mayat man day ta na panunot lagi ti spouses ako nam. Pasat ti suportada ka dagiti agasawa Napintas day ta aganwat. Magustuak. Sana kasi ti estratehiya ti daduma. At ilang mga sapsapon iti ibatuda iti padada kandidato ti amuda uno paglengan da. At damot lang ka dagiti campaign leader da. Kan political advisor da Di da pampanunutan no pagimbagan no pagdaksan ti kandidato ti araramidan da. Pudno na ta. Nakasiti na kunak. Nariingan na iti tao. Wais itan na iti butante. Saan da basta pabulbuladas kada iti trapo ako na da. Kasta nga minan ti sistema ti politika dito'y pagilian tayo. Malaksid iti pinnatay. Uy, dahil ti maudi apang muspusan na iti daduma. Patayin dan ti kalaban da. Sa apay la kumaa, taadot mayat akabaranggayan iti day talakay. Adun tumanayin ti agpilosopo kay. Bayamida agbisinda. Naruam da nga mida nga uray latan iti ayuda. Tanya pa iti mauray da. Awane nayuda mauray da. Iso nga rod, yuray da ati bisinda iti awan. Awan medket unay parikot ditoy. Adu mo ti pagbiag ditoy nagsalukag ka. Tado pa'y lat libre no amo malaki day. Naglawaan ti baybay winutaaw apag kalaban. Ti sumad. Ngim sadot nga ro di kaadwan na kabaranggayan. Ay, awan no kastoy laang. Talaga nga adot agbisain gapot kinasadot. Dagita ti mapagsasaritaan tayo ita iti General Assembly. Iso nga ipakamuyaw kadagiti kapurukanyaw. Mayat dayta a programa wenno proyekto dagiti asawa dagiti official chairman. Ngem anya ti kasukat na wenno katukad na butaws. Anya kasukat man nga bagbagam kagawad pulsot. Puno ma chairman. Italaeng gadda dagita. Ngem numalpasan ti eleksyon. Hay awan man. Apay ka di akontra ka manan kagawad pulsot. Saan apan ang kontra? Ngem ibagbagak lang ti agbaysaw. Di tayo katagyaman, tadakas tayo. May mayat ladaytan, ngam tayo agur-uray tayo latan iti ayuda. Husto, ni kagawad Portugal. Kastay kurada, padigwam maminsan di tao. Sana dakes. Ngam, nasaysayat no iti sumarunaw, ikamon iti baniit na, tama pa nagkalap. Anya? Nawatan niyo, ti katasawan ni kagawad Portugal. Santay kuma amang namnamalata ni ti ayuda. Kasta ti kahit na asawan. Wen, ti kahit asawan ti aramiden itadag iti sponsor da ito proyekto. Surwan tayo tagtrabaho. Diyo pa ikayat dita. May tidda libre, di kiti kasapulan tayo. Agraman da kiti taraknan tayo. Ay kaya't milaunay day ta, chairman. No saan akayat ni kagawad pulsot, bayan niyaw, chairman. Kasta na ba, pada na ni kagawad padtok a kontrabida, uray awan day ti lugar. Sumardang ka man, kagawad dagway.
Pudno, Mike. Oh. Saan ka masurun na? Ala. Smart din kayo. Paramit kong tinotis para ti General Assembly meeting. Nasken a majority no saan man nga amin kat makadaray iti daytoy a meeting. Siya kung timangin ko, Chairman. Tapno may print adagos. Kat may teden lagi tinotis. Tapno may paskil mi matan kadagiti store, kan waiting shed, agrama ni para danti tricycle. Ken ora iti uneg ti tricycle. Ikanyo. Makisarita kayo kadagiti driver. No kasapulan nga umay kami inton General Assembly, umay kami tulungan da ka amang ilawag kadagitoy a proyekto. Ay, nasaysaya at manan Mayora. Iti kasta, maamuan tayo matan no manutubilang dagiti mayat ngagtaraken kadagiti saso amanok ken kaldeng kas kadarabit. Wen, ma'am. Ken maamuan mat dagiti mayat nga agpaado iti tilapia. Ado ti mayat, Mayora. Nasaya at no kasta kuma, majority ti mayat iti panagpaado iti tilapia ta mabibiit nga apiten. Ay, wen, ma'am. Talo laeng abulan, mabalinan ti agapit. No nawadwad, mabalin nga ilakon. Ay, nagsaya atan no kasta, Mayora. Iti damo, maitid amin akasapulan. Ngam iti sumaruno, da kayo matan ti mangibaklay. Kas kuma iti maigatang iti pagpakan ken dagiti similya. Pagyamanan milauna iti napindas a proyekto para kadagiti kabarangayan may Mayora. Dahito iti may sa kadagiti ammo mi awagas tapno makarasan ti panagkamtod tayo iti taraon bunga ti pandemya, Chairman. Ayun, Mayora. Kitagyamang kami ti anep ti grupo yo nga spouses. Dakkel launay at tulong day kada kami alumugar. San tayo ngamin nga ammo no kaano amaawan ti COVID. Iso nga agplano tayo iti pangmatagalan ako nada. Tay maaramat tay latang uray inton awanan ti COVID. Nasaya at launay day ta. Day ta ti may sa kumapanunutan dagiti opisyali sa nakatugaw. Tadi agor uray latan iti ayuda dagiti tao. Masapol nagtrabaho da. Isot nakapanunutan mi, Chairman. Ket di kayag danag. Majority kadagiti kabarangayan mitimayat iti nasaw a proyekto. Nasaya at, Chairman. Kayat mi pay aday to'y baranggayo ti pilot project. Nagpartak nga aglabas ti altaw. Dadakilin dagiti tilapia tayo, Agusteng. Wan. Uray dagiti kakadwa nagarabid mo iti pupukan da iti likod ti balayda. Dadakkilain. Ngamday di akagawad pulsot. Kasta unay ka nga apal na. Bayam matag nga. Kanuray gayam dagiti nagtarakan iti kaldeng. Masikog ka nang dagiti tarakan da. Nasaya at man. Napintas launay dita na panunot da proyekto. Mabaling ka no pa'y naharbisan dagiti tilapia da kagawad dagway. So ngay may barangay holi di kalman tagal ala iti order. Dekit mayat man. Sanda ka numot akabaalan asidaw namin ha. Kentap no adamanan may gatang da iti similya ken pagpakanda. Mayat no makalako dan. Nangalaklatan iti may sa akilo tapno damot malakwan na. Katuan mat Tanay, ang mga nudo alawas pa iti palabsan sa agbalinda gajay tilapyata. Chairman! Ay, apo. Agyaman naktanadanon kayo pa dito'y balayaw. Ay, apay ka gano. Kagawad dagway. Apay. Ayan ti order ko at tilapia. Ay na, day tangarod ti mayak, Chairman. Nana Sufeng. Ah? Ngamen,
Nangapit iti tilapia, May. What? Danang takaw. Awan sapay may sakilo, tay nabatay. Aniya? Hula netan. Sa bali tinagapit iti tilapia. Ay, lalaki din nga. Ay, nakaturog ako manan. Domi, mabali namin. No kasta, makipag-duty kayo a barangay Kagawad? Kasapulan. Isa mapuyatan na. Sana ga po iti panagsurat ko istorya. No di kat tapno makipagtano dak. Agan-anad kayo, Dom. Amang ano da kayo mati madisgrasya? Uy, Ay, hanyamutan. Di pa'y nakarik-recover dagiti tao iti pandemya. At tapay agtakaw. dahil nga ron, di makapalida nga panunutoy. Ada pala makapanunot mo't nga kanami di kalukwan. Imbaglaang tabagas tinatakaw. Awan kanan di nagtakaw. Ang man yan. Ipakan na nga tayo ti pamilya na, na tinakaw na. Asino ko matipangipakanan na nga, no saan nga iti pamilya na? No asino kinti, Iso ti duktalan may. Hanya nga ron nga oras ti papan mo iti outboss. Ura inton alas 11. Ni nga mindatang ti umuna ama pa ni Jay. Kadwa na da kagawad chataw. Ni kagawad chato? Ay, mayat! Bagay ni kagawad chato ti agtanod mo. Dakil ti bagina. Atiw na pa'y ti lalaki. Pagpakalalaki nga roday. Imbagkit di mo na niya kagawad Tawre lakyan kat kinayat na tinagsikaw kan naganak. Siyempre Kayat namatan ti madan iti anak. Iso nga ita, tadakkel jay anak nan. Uray itultuloy na kanon ti panaglakyan na. Edip ko bit sa akta mapan. Bagla pagandor. Ay, kauwan sige, hilad mo di tandom. Iset ko ti alarm clock iti alas 10:30. Tapno, adam mangriingkan ka. Amang ano sa anak to amakariing amang riingkan ka. Sige, dito ay akong salas. Kasano da ito yung Chairman? Naikisap ti 5 sako nga irik nga ipakiskis ko kuma. Tinakaw manandag iti agtatakaw. Dahita nga ron ti pakariribukan mi mat ng opisyal. Di ka ba danagan? Ripotan mi. Inyawag kumutang kinihipay. Makitinulong da. Kakaysuna dahi jay anabingay mi. Iti pinatalon mi asang kabas si tatawid mi. Kuma, no damot panggadan nila kay ko. Napandemya mo ti pagtrabahuan na ijay ili. Agpapada tayo biktima ti pandemya. Itagtitinulong tayo Imbagla kuma nung makadanon mo't dito'y nagbugsutan dagi jay politiko nga agiwarwaras iti sagsasangaribo a pesos. Anya? No makipila kami asa nga pamilya, adan 5,000, ta 5 kami. Sana na saya ti kasta kapanunutam imang. Agtrabaho tayo. San tayo amang namnama kadagitagi warwara si tibaya ti dayaw tayo Filipino. Matiti kasta. Ala, tapno daya po mo. Iba ka kinisupeng, tekan na ka iti bagas. Mapan ka nga rod makipagtanawd. Una, kasapulan.
Siya ti barangay chairman. Iswa siya ti rumbang a frontline. Amangan no may pasubo ka. Ah. Naglagi pa, senior citizen kan. Ay sus ka ba alakpay? Magan-anad ka nga rod Di ka agin lalaeng talaklakayan kan. Ay siyang ka sa umday talakay. Ay susapo. Nakaparparag sidak to ba si kalat makamunulakay ako minusan. Nakaparparagset amay kagkaglet. Anya? Oh, saan din? Ah. Awan pa ti malam ngay sasangput mo adi kapit pitak ti likod ti pantalon mo. Ah. Tano ko maikaglis ka. Nagalis nga min ti swilas, di rubber shoes ko. Oh, pambar. Di ka man. Nan, iyawat mo dita kalugkong ko na mapanakon. Mapankan. Wen, nakapangrabita mo din. Nakapalpaak mo din. Oh, ang mga agtugli paklaeng nusanak pa'y amapan. Daytoy, agkalugong ka nga ro ng tamapangkan. Nasken na maripot, dagay tulisan. Aglimlimbang dan sa ka, di kamanggaan. Sa dino akamanggaan. Di kamanggaan, iti asidag, ti balay de emang. Iso nga, agpaliiwak to. Ija ti pagpaliiwak. Sige, nakon. Ay, mabitlaang lakay, mabitlaang. Apay? Kastakan amapan agtanawd. Agpantalon kamot Salpag na yan. Nakapurunto nga kalagayam. Day tantay ibagbagak. Laklakayan ka talagang agkabaw ka pa. Iso di ka man naging lalaay. Ay, napaanan ni Gusteng. Awagak man di Rosa. Awan mo't katikadwa na iji balayda. Mga lukayat na ti umay dito Ni, isumot ti umawawag Hello, Rosa. Nanang, makikuyog akon kini Doming Arumar. Idagasnak dita balayo. Ay, isupay lati ko nakit. Awagan ka kuma. Awan kadwak dito. Iso nga umayak umyan dita balayo. Ay, katuan Imbag kataada kadwak. Kan, adamat kadwam. Agkadwata. Ay, wala. Sige na. Umayak ditan. Amukmat amabotang kayo kad. Di oray si kamat. Mabutang ka dita balayaw. Ala, orain ka nga rudan. Wala nang. Bye. Bye. Ay, ang iyamanak. Umay matlagayam ni Rosa dito'y balay. Adya kadwak. Miniting mo gayam dagiti barangay tanod kagawad Dumeng. Way, kas chairman ti Peace and Order. Imbagak dagiti maaramid ang napagmimitingan tayo. Ay, una. Kasapula na may paganat-gat day jaya na pagsasaritaan tayo iti council. Way, isanas ka na may subli ti sigod na set up ti panag-duty da. Karaman tayo. Anyat ko na daro sa kananang yaw, Dumeng. Mabutang ni Rosa iji balay. Iso nga yung padlaknan kat napan ibalay yaw. Nasayat mo't nga rod. Makapagbinantay da. Ken mabantayan mo't di balay min Di balay mi ati awan taonan. Ang sa nabali. Agrunda kaming tumay. Kat anyatin na may iti grupo yaw. Nagbibingay kayo kumaatap no makaturog di daduma. Talaga na grupo-grupo kami. Upat nga oras ti panag-duty ti tungkal grupo. Aginggat anya nga oras nga dag-duty. Aginggat alas 6 nagsapa, Chairman. Bale 6 p.m. to 6 a.m. Mala, aganad kayo Ang mga no trip na laang mati pumatay ti masalaw yaw.
Kat day tanto lamang tira ti aramidan nan. Nakasagana na iti kakadwa. Sa sanggay sana iti batuta. Adamot nakasagana pusas da. Tano adda agugulaw kat matengel may. Usasan mi aragaws. Good. Kat asino dagiti umuna ang agyutay. Daid daw kan nagiti kakadwa na. Maalaala. Makaamu ka namang kita iti dayta dumeng. Katapno adu tayaw. Katapno sana makalusot dagijay ngagtatagaw inutulisan. Makipagronda kami kadagiti lalaki akagawad. Masaysayat man ang chairman. Agtitinulong tayo amin. Lima tayo nga grunronda. Agbalintay to nga inom. Dagasin tayo ni chairman ni Balayda. Makipagrondabat, kagawad? Uy, ure mo dagiti daduma kagawad. Magipagronda na. Tasayat nga rin dukas ta. At ado to. No, makagteng tayo iti outpost. Agbatin ton ti daduma. Sana mabalin nga awan agbating agbantay ijay. Di ure dantun chairman tagbati, kagawad. Namate ka, kaya tatagbatay. Iso, tidadaulo ang makipagronda, iddo. Tayo? Kasto, ikipag-aayat ni katugangap. Nang runa no, dapaltog nga armas na. Ay sos, delikado ah. Ang mga no, timit na bagina, timapaltugan na no ka. Ay, di may bagbagit. Kasta no, mangmaging na kayo daw. Ang mga no, matapis na ka ni Chairman. Babakwa ang badya, kagawad. Nay, hanggang sa masabat tayo grupo ti lalaki. Maipasir ko ida. Salamat tayo. Ay, saan? Tiyo silaman ida. Apay, kagawad. Ang mga no, paltugan na kadagos, nuluko at tataw na kita. Ha? Paliiwan tayo pa ida. Ang mga no, nagitay tulisan na kita. Ay, nagbayagan da duming amang dagas kanyak. Imbagak nga uray ida dito asdag ti kamanggaan. Itayak pa dito eh. Wanda mo ting. Sapay kidamida. Nakasip-sip ngat. Ang dito diya. Kaslada tao dito tuk-tuk di mangga. Pumalawak dito eh. Apay ngay. Yak makagarawan dito yung nagtakdrak. Apay ngay. Duming nga tan nakiti sumungad. Duming! Arayatin dak! Sana katulisan? Siya ka ito eh. Ha? Chairman! Umay ka. Guyodin na ka. Saan ka makaalis dito yung nagtakdrak? Kanya di kayo makaalis. Imposible ah. Umay kayo. Ni. Apay ngay. Ay, ang mga numauyos dito sabihin ko. Ay, saan adita batok ditumong ko at ipang kamutami ti pantalon ko aguyudam. Ay, sipit namin. Hindi kayo ulit makita. Sa balimot agrupo itat agronda? Uwan, Chairman. Nagawi din ti umuna agrupo tapno makaturog na. Tapno agdamanin pagibtur da iti puyat inton rabi inobigat. Nasaysaya at sano ilaylayon yon ti kada ti gwardya diti barangay outpost. Talagang adan agbati diti outpost. Agbati ti dwa. Siyak matita ti kadwa yung agronda, Dumeng. Papagiso, kadwa tayo palayan ni Chairman. Iso aya. Kunak na makipagbati dito outpost.
Saan? Kaya't na nga minasublyan di nadlaw na atao iti tuktok ti mangga iti asidag ti balay di natakawan. Anya? Adla tao iti tuktok ti mangga? Kasta ti kunana. Orasyak. Agdanadlaw ko iti nasitkak ni Chairman. Agpaparayat nga min na saan ka na makaalis iti nagtakdaran na. Inguyod ko na. Salamat na ipigkat na iti dapan na iti dagan. Anya? Ay sus, delikado nga ro na. Amangan matnok ka pre iti bagbaga na atawi jayan. Kapre. Kitwan mait. Pagaayat ka no ti kapre a pagaangawan dagiti. Nagitay. Dagiti adan ni dada. Dagiti senior citizen kunak manlangan. Ha? Gaputa senior citizen ni Chairman, pagang angawan na mutan. Anya kita mo tayo. Ni, ayan nga raw din ni Chairman nga eh. Nay, nakananangatan. Dak nasiputan na. Hindi mo nasiputan? Tsak tupay nakita. Pagarup kong tupay ang nagbati dito outpost. Tsak pa'y nakita, Dumeng. Tinasayat, intayon. Amangan imunan ni Chairman iti kamanggaan ng imbaga na nga ayan na iti tulisan. Mala, mapantay yung rodan ah. Amangan no binit natay dan ni Chairman, no ijay ti tinurong na. Paingay. Nakadano nak dito ingawan kadwak. Apay ngagpaisaw. Jak na puutan ang nagnagnaak ang nakadanon dito. Ay kung naktumod. Ne. Ada nagkarsakas. Ada pa'y ladita ti maada patulisan. Itan ti panangaramat ko itilintek. Silawak manuasin reda. Iwaras ko silawan. Agkarkaraw dagiti bulong ijay. Ayan nga ratimbaga nga. Ay nagdakulan adapan ti nasilawak. Dua adapan. Kapit-pita kadapan. Dapan ang nagturong dito'y day tatao. Hey! Umulag ka man dita! Di ka bang sutil! Ay sus ako, ay sus. Ang turod iti bunga di bangka. Naiko. Natinaga na kiti bangka. Nagkamuul santi. Nagtumot ka kain binaw. Dumeng. Mayati pa nagpwesto ti loko di tatuktok ti bangka. Magkita kayo ti dorodor. Dorodor tayo manan. Nudi pala umulog. Sapay rabi ipay lang. Dahil ngagpaisunti doa adapan. Ni Chairman man, nagsasaw. Kasla inaangaw amin. Kita ma. Anyapan daya. Higan ti adap-dapan. Di ka tumot mamati. Anyat kinunam. Higan ti adapan. Uwan tatang. Dapan ti kapre. Saan atulisan? Yay! Dapan ti kapre. Saan atulisan, Chairman? Saan? Hey! Sa sawam. Nakaitagtakay na pa kiti kapre, Chairman. Ay, nabang-aran akon. Tanatiliw damot lang dagay tulisan na nagtakaw idinapanalawas iti may sa abalay. Nakasta. Makaturog tayo man matlangan.
Dumi, mabali namin. Makapanog. Di ka sulag sarsardag. Lagi na nakamot kami na. Kasano nga ginanaak no di mo maibuster aramidan. Talaga saan na maibos Tadi ka matagsarsardag. Iso nga rod asa anak ngagsarsardeng. Tapno maibus ko man. Ngam nga damo ilatanas kan nga aramidan. Bay amlat tadi ta. Dudua talang nga rod nga kabkabalay. Masikurana nga rod. Kasano? Di ka lang makaidaldalimanag mo. Na, No tay simmangpet kan, idi sumlatan itinusadino ti iggem mo asimmangpet nga uray no anya. Kastamat la no nagsukat ka. No sadino tinanguyusam iti pantalon mo, ijay namutan ako namla naglupos ka nga ulag. Rosa. Sarsaro nun ka laaka na ayon. Ay, maawata kitan ni nanang. Anya man na ita. Kanayon nga agrekreklamo ni nanang iti ugali ni tatang anak kawarwara. Mangnamnama launay ni tatang nga adamangay dalimanak iti warana. Kasta ka matdandom. Saan na ta? Di ka man. Si kamat lat mang bambanog ita bagim. Saan mo tanas kan una na iti araramidam? Sa anak nga agmauyungan niya, apay kumabanog lang ti bagay kiti awan serbina. Naloy. Bayam, tas siya akong tagluto, aglaba, kan agplansa. Makaamu ka. Papanamon nga Inaklag pala miis. Imana way. Anyat mapaspasama ka ni Rosa. At nakadi kinagura na. Nakalampaso akon. Ang awan matlangan ni Rosa. Kung naklano agpalamiis o nagpaangin la dit arubayan. Ang pimanaw samay. Baybayak malangan. Amangan no adang agmisuod no awagak mo no teksak. Sumangpot pala ta. Amangan no inlayon nanti na panijibalay da katuganga. Kasjay na may. Agkamang naandagos ka na tatang kananaw na. Luan dasal niya pagkinawata na. Urayak latara sa mga pahila. Adda kamin, Rosa. Kadwak nila kay ko. Ha? Umay min alaan dagiti palabaan nyo. Imbaunak ni kagawad duming. Kasta aya? Mababanog ka kano nga min akanayon. Iso kinasarita nak itay nasapat nak. Iso nga inayabak matan nila kay ko. Tayo agbagkat iti labada. Kasta? Ay kasumrat kayo Simuro takon ginibakat ko, takadwaak nga agaway. Basit mo tinamurangan ni Domeng. Iso asyak lakuman ti aglaba. Ang tangay imbaon na ka, pura. Sige, ipalabaklat kan. Ado ti palabaam no kayat mo, Rosa. Anya? Dagitay nga'y kurtina yo. Ang mga no palabaam pa'y dagita. Iraman kon. Sige. Tangay imbaon na ka ni Domeng. Palabaak amin ang anaskan a palabaan. Ay, thank you. At damat la trabaho minken nila kay ko. Lakay, tulungan na kung taakasan ta dagita kurtina. Talaga alaba-laba.
Sige. Siya kung ti makaammo ang mangikat kadagita kortina. Sige. Nagmayatan ti timpuyog dagito nga agasawa. Nagagat ti asawa Rosa. Iso na lang, tatimot la trabaho ti paggagatan na. Asistan ko. Anya? Kaya't mo asawan. Awan sa bani at trabaho na. Awan? Asistan ko latan Kahit mayat mabantaya. Anya? Iti day taataar na. Jesus! Adulakit din magsulisog kay Kuana. Anya? Iso kayat ko no kasta kadwaan na kakanayon. Kukwak abuk-bukod. Nasaya at launay no adda katulungan iti uneg ti balay. Narigat lang amin ti agtalak iti saan ngam amukay. Sana kayat ni Rosa. Ngam awan na aramidan nan, idimbaon kun jila bandera ng bayan akon kunada. Agasawa pa'y gayam dagijay. Wen ka no? Ken talaga apa naglaba ti panggedandan nga agasawa. Mayat Bakay na namot langin ni Rosa. Tamaksayanan di pa naglaba at trabaho na. Uremat ni nanang. Agpalabamot tayo, tadi pa iso apa kabandugan da. Dalaking kuanan Ibagbagak may. Masayangan lang amin iti itangdan na. Naitangarot ti problema no da duma ka na tayo. Masayangan tayo iti may tangdan ka nagitag trabaho no kabalan tayo pa lang aramiday. Saan tayo na mapanunot, apara ka na tayo matlaag. Pagsayaatan tayo, kaputa saan tayo ang mabandugunay. Una, maliklikan ti panagsakit. Tano masobraan ti agtrabaho, mabannog ti panunot ken bagay. Agtungpal iti panagsakit. Di gastos manayin tagpa-doktor tayo. Aggatang tayo iti agas. Wan nga raw. Nagita tinas ka na panunutan tayo itan. Ken siyempre, tulong tayo mutan kadag iti awanan panggedanday ta. Adamot panggedanda piman. Uy, ket sanda na pimpiman. Makatulong tayo pa iti pada tayo at tao. Naimbag nga oras mo kagawad. Kunak lalo ni pura alamandera. Si kamot gaya mima. Wan kagawad. Ada ni Rosa. Nasa padaan agudong ka ni katugangak. Apay ka day? Agaplayak kumamit. Ha? Agaplay ka nga? Anya ti aplaya mima? Urean niya. Amok nga do ti mabalin nga ipatrabaho yaw. Awam ngamin panggada. Kwa, ay adamot tanda pura kan idot nga asawa na makatulong ka na kami. Awana, ti pangalan mi pa iti pangsweldo may, no mangala kami pa iti kadwada. Uray bas-basitan ti swildok Basta adda panggada. Hala ka din akagawad, kasyandak kumamit. Tinasayaat, mapan ka iti balay na katugangak. Awan pa'y katulong da. Mangala da nga ta iti katulong. Daklam mo. Ang amangan lang Yung kay Jayon. Imbaga mapanak ijay. Ibaga nga imbaw nak. Ano sana? Di mo ibabaga ti kasta. Si ka mismo at yakin nakam. Basta ibagak nga imbaw nak, tagpay sumat. Ha? Sige kagawad thank you. Nagloko. Imbawon ko kano. Ay, awagak ni katuga nga kasupeng. Amang sa balit ti pagawatan da, no tila ibagbaga na niya nga ima kanakwada. Imbaon nak ni kagawad domeng, chairman. Tapay, ngimbaon na ka dito'y balay may.
agap aplayak nga minababaunan da. Ngam saan da kanon akasapulan, ti kadwa da pura kaniidot. Imbaon na matan dito'y balayaw, tag kasapulan kayo kanumat iti babaunan. Ne. Awan mo timbagbagami akasapulan mi ti babaunan ka. Basta, kasta timbaga ni kagawad Domeng, chairman, iso nga imayak. Anya nga ro da trabaho ti kabailam nga ramidain. All around, chairman. Saan la bandera? All around. All around? Wan, chairman. Ala. Ti nasaya at agawid ka pa ilang. Urayam, tiawag ka. Kasaok pa ni Sofeng inton sumangpait. Naawatak ka din, chairman? Ay, awan pa imbaga ka naawat ka. Ti kunak agawid ka pa ilaang. Awagan kanto, kasaok pa ni Sofeng nalawag. Awatan da kun Awagan kanto nga raw. Ay, mabalinti makinaw, chairman. Makain-ino maklaunay. Ala, mapangkalabiitan ita kusina. Ay, thank you, chairman. Mayat mo't no da babaunan may. Guray agtugtugawak tulatan nga gururay iti mayas sidaga sa pulak at mabalin. San pa'y amabanog ni Sofeng? Awan ton di panggapuan na ngagreklamo kan mangsidir kanyak. Asan ko atulungan? Nagabsoon ti inawan dito'y lababo yaw, chairman. Aginawa kaon. Ay, agtrabahon. Nguray saan kumot ng imbabaw. Ay, saan ay ma? Bayam da kita ta, inawan to ni Sofeng no sumangpait. Inawa kaon. Kaasi man ni Nana Sofeng. Ay salbag. Agpilit sa matan nga katulong. Kas makita mo, aglamlampaso man ninyo. Di man lang makataltal na. Kuti ako ti, kas lakiti-kiti. Kasta ati katulong. All around na talaga. Makamu ka man langan ngam na eh. Dakal ti maisweldo takan kwa na. Maksay iti budget ta iti naldaw dahi jay. Makay na nakamay. Dayta ti binipisyo. Agnamay kamot basita dan patudunem. Saan tamo tabaknag? Saan lang abaknag ti mabali na mangalay ti katulong wino babaunin? Tingarod pang sweldo ti problema. Maksayan ti budget ta. Ang mga ninton agangay kat awan to gayang ti maigatang iti bagasay. Addan tulat ta may gatang. Maawan ay dayta. Makamu ka nga raw. Dahito'y panaglaba ti pakarigirigatak launay. Nang runa no panawan manen, amalabaan dagita ulos kas kada kurtina. Masyakon ti makamaw, nalaingak alabandira na Sofeng. Aya. Nana, istein alabandera kuma. Sana kun nga agawed, tapno matulungan kayaw iti amin at trabaho yaw iti unag ti balay. Kabaulak pa'y matkat dagita at trabaho. Ay sus, agina na kayo mat. Narigat no mabambanog kayo akanayon. Ang mga no mabiit ti apit yun no kwa. Anya? Kakaysunasan kayo anak kubed. Ne. Ang mga no makaala kayo mo't iti sabali asakit. Bilibak man iti laing mo amang kumbinisir. Jakla kumakayat ti madan iti katulong ang adumot ti ibagbagam. Agpay sumat, Nana. Anyaga po abambanugan nyo ti bagiyaw. Idinto ta kabaalan nyo mati agdon kan agsinyora kan ni chairman. Imbagla matulungan dakmet ha? Kakaasi akmat. Nakapimpi manak nga agbibihag manang Sofeng. Anya? Ngalawot. Sige, agtrabaho ka lahat nga rodan. Istiin ako ma. Anya? Adamat bakante a kwarto yo dito'y balayaw? Mabalay nga gistiin akon.
Stayin mo't gaya man ni Ima iti balayaw, tatang, Mr. Chairman. Kapilitanin Tadi mo tagsarsardengan ngagwil-wil ta idi kalman. Narabian, kapilitan, ngimyan. Ay, imyan lagayam. Kunak no stayin. Nagpakpakasi nga istiin. No kahit ni Supeng, ay iso natin makamo. Ngam no daduma, agdwa-dwaak iti dahil siya babae. Nay, apayakas dati kunam. Kaano lang simbang ba diti lugar tayo na dyan? Unaya. Iso nga ta akin daw nang staying. Tawan ngamin libre apag naadan na diti nagbugsutan. Makipaggigyan lang niya balay da mangdaris. Unaya. Iso adi kayo na nagtaltalag. Agsakbay kayo. Apay nga italang ibagam di kasta. Taadan iji balay. Kundi mo't imbaon mo ide nga umay agpresenta katulong. Awan imbagbagak. Diyak imbabaon. No di kat kinunak apadasan na lang ati agaplay. Ay, hala. Sana day tanti pagsaritaan ta. Agawid aktin na kuwanawanan. Awan ni Supeng ijay. Kita mga nuan niya taramidin na day di ababaon na diyayan balay. Ay, nagmayat lakit din tibiyag mo, Ima. Wait, nagmayat tibiyag ko. Uray agin gagagetak no ada dagiti amok. Uray mabambanugak iti husto nga uray mabisinanak. Tabiyag senyorita mo tibiyag ko no awanan dagiti amok. Agay ayam dagiti marabutet no awanan ti pusa ako nada. Iso nga kastoy. Kuya koy lata nagbuya iti tibay. Oray kat malam to no sumangpet dagiti bumalay. Kuya koy. Sardan ko pa iti ag kuya koy. Ibusan ito'y meriendak. Nagkimasan to'y salad na nakitak iti ref. Saan da siguro na kayat na ito'y. So, kabukabak kami na yun. Napas, simangpat nila kay Gusteng. Ay, imbag ta kayon, Chairman. Nakaluto ako ni iti pangal daw yo. Nalaing ka man, Miss M. Ha? Nay, apay, Chairman? Inibos mo, hindi ta merienda ko ma. Ay, isuray. Nagawidak ta umayak ag merienda ti kuna. Ngam na ikisap mo't gaya munday ta imbati ni Supeng ang merienda ak. Ala, sorry, Chairman. Ti amok para kanyak da ito. Adapay na batay. Para kanyayo da ito yun. Kanam lataminan. Di mo itad kanyak na tasubram. Ha? Nalpas. Nabuking daksamot tan. Nay, nakarubot kan samot, Ima. Ay, hawan na. Agawidak pailaang. Anya? Mabisinak ngamin. Awan mo't may luton di ta refyo. Anya? Kadno, nagadumot tistak iti ref. Nakitsinda ta iti naman alawasan aya. Ay, naibusan Saan aya ako nayo iti napan alawas nga abasto tayo iti do alawas day jay. Ang awanan, nailutok amin nun. Anya? Di kay mangan kan agsida nga agsida no day tayo agluto ak. Nagadaw ti mabatbatay, wano saan tayo ang maibibos. Iso nga adaw ti maipakpakan ka ni rambutan. Anya?
Apay di yun nadlaw, alimok magnirambutan. Ay, Jack nadlaw alimok magaya mo di aso may. Tikit di madlaw ko. Sika. Buyungan kan dubli pa itatimid mo nay. Ah? Sana kasta ti kalukmog mo, di simbang bay ka, nagpagpakaasi kag balin nga istiin na labandera may. Kan all around na babaonan, ima. Ngamita, mayat man, talukmag mo. Ay, makapalok maggayam dito'y ayan yaw. Iso nga, agawid akpay lang. Ay, irubwat mo amin ang agargarat mo, ta saan kantong agsublen, wang. Ha? Apay nga Nana Sufeng. Kamot tayo na nagyan dito'y ayan may, ti unuslat mano alawas. Ang makapakutong matkada kamen, ima. Mabutbutan pa iti bulsa amin. Iso nga gawid kan, ta saan kantong nagsubli pa ha. Itid kon, tinabat-bati pa aswildom, asaan ko pa'y ana itid. Agawid kan kunak, di ka makaawat iti saaw, ah. Limok mo. Ay. Stay in na babaulan. Puno din natagtagainap ko. Ado, tinakot to nga babaunan, alimukmag. Domi, mabali namin. Dakkelan ti mabaan ti bilang dagiti makapkaptan iti COVID. Ure je Metro Manila. Wen ka nga road? Naka-level 2 dan. Kat amang ag-level 1 da payag. Ay, mayat mat Tapnoin inot matlangan nga agsubli ti normal at taray ti biyag tayo. Gusto ka. Tapno mapasublimot man ti dakkalapukaw iti ekonomiya tayo. Kaya makagaraw tayo mo ti na normal. Ngam kaano? Dakkel matkit din tinagbaliwan ti sitwasyon. Wen tado matan ti nakabakuna. Ang ado pa iti sana nakabakuna. Nagduduma ti rason. Adda ka dita amabutay. Kasano kat addamat iti negative amabuybuya iti social media maipanggap iti bakuna. Saan matkit di ngayon kapilitan ako nada. Ngam kasanon may patungpal ngagpaiso dagiti kumpanya ti negosyo. Ano sana na bakunaan ti aplikante kat saan da nga awatay. Daytan Ada pa ibagbagada. Ano sana nakabakuna di driver ti utility vehicle kat saan to na mapalubusan ngagbiyahe. Daytan ti parikot. Ken amang no saan kanto pa'y na mapalubusan na mapaniti sa bali a lugar. No saan ka na bakunaan. Daytan ti imas na ako nada. Mapalubusan ka mat siguro ngam ag-subtest ka. At agbayad ka tinangina. Nalpas. Kasano nawan pagpaswab test na. Awa na. Agpatinggan to lang iti balay na. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory of a lonesome time. Gusto na itataraki mo ang gustilaw. Anyan, lakay. Kunak no napankaan. Unay daytan, may sanga oras mon san di tasango di sarmeng. Apay-aya. Sirigak nga ron mo ti posturak. Kababain, kadag iti umayasa nga ili di barangay hall. Wan, ngam unay daytan, kundi kanta ka pa'y dita. Nagturad kalakit din na kundi kanta. Man ano ko ma, dakas saya. Imbagak aya dakas. Mapanak man langin. Sak manan ti pagkita makulak. Kat, papanam nga raw dahin. Mapanak kaun, taamang ano adamanin sa bali ama ibagam. Ayapaw. Agpasugnod man ang laklakayan nga arsaged.
Apay na si dunget kayo asimmangpat dito barangay hall, Chairman. Andan sakit dinadala po siya apakaluksawan niya iti panagturong niyo dito opisina ti barangay. Chairman. Masurunak lang kinanang yaw. No anya la ditan ti madildilo na kanya. Ultimo pa nagrubat ka. Anya? O anya. Ada ka di pirma ak dita. Agudo ngak nga may kat amangan numalimton nagsubliak dito barangay. Nawan samat. Tawan mo timbagan ng sekretary. Aya. Sige. No bilang ada. Bikat ton. San ba't siguro nga urgent na ita? Sige, madam. Awanan nyaman na. Nakapanawan tinangalay ti barangay clearance na. Ay, nagmayatan ti agila diti tugaw ni katugang nga kagustay. Ay, apay. Suyaab mo lang ti mang kidagkal ya. Special offer! Special offer? Sus, uri ka di pandemic, ada special offer? Ano tamo tila ako na? Special offer! Ay, duwadan samay. Sa bali mo nanda dyan. Amangan umay na dito. Special offer! Ang disturbo. Kunak nga iridip ko gyam. Anya ka di man ang tinapasamak, nanang. Di amam atim mawidam iti kinaarsagid Anya? Adala na sa iti agrub-grubot nagpasugnuday. Ay, apong. Kanayon adi kay akin naawatan. No kaano alakay kan bakit kayon? Jay amam, saan asyak? Bye-bye anyo latan no anya dayta. Diyon dildilawa no saan lakit ti adakas ter aramidan da. Amok sige, isakit mo ni tatang mo. Saan nga iti dayta nanang? Saan ko lang kayat nga agiriri kayo? Wano di kay agkin na awatan. Gumatang kayon, sir. Special offer. Buy one, take one dagiti lako mi. Nagdudu mga pwesto na kitila ko yun. One, sir. Adda alcohol nga adda face mask na. Adda met face shield nga adda kadwa na sanitizer. Napintas ti combination na kitila ko yun. One, sir. Adda met vitamin C kan food supplement. Akan anya pa na kita? Beauty product, sir. Ulan, igatangan yun ni Mrs. Pangregalo tananda ng December. Ayun, nasa papayuna ya parang gisagana iti regalo aday. Kanamay sa no pang beauty, sana siya tagpili. Ada ka ni Mrs. dayta. Anya? Oh, anya pa na kita na dumaala ko yaw. Special offer ko nam sexy. Wan tata, iso gumatang kayon Siyak ni Chairman Gusting dito nagbugsudan barangay. Da kayo matgayam ti chairman. Alamatan chairman. Ay awan amok kada kita lako yaw. Ado ti alcohol kan fish mask me. Maasyan kayo kada kami. No awan malakwan mi, awan sweldo mi. Di agbisin kami. Anya? Ta konsensya anak pay. Saan nga iti dayta, chairman? Alamatan Ay. Kayat yu asawan.
Ipalubos yo nga agbisinti kastoy a beauty? Ah, Ha, Chairman Pogi? Nalang matamang lamyong tiluka. Ay, kanuan gayam. Agsapsapol kami iti kadwa iti mabalin mi kumapagabangan na kwarto, Chairman. Tay nalaka kumalaang Kwarto? Uwan. Ada ba kan di kwarto di sirok? May ay san ko nga mo? No kahit ni Sophie nga paabangan? Kasarita yun Uwan. Nga manual daw yu ay Uray, dualawas lang kumaa. Sige. Kasaritak ni bakit into nagawid Ita ka din Kumuyog kami kanitrik siya. Tano kayat ni bakit mo, uray mangrugi kami itan. Imbagla nga paginanaan mi. Ay, sige man langin. Ayan tikadwam, anya ka ditinagan mo? Ay, Alicia, Chairman. Alicia Conde. Sige. Mabit lang tabili nagtimanugang ko, akagawad. Taisupay lang tiagbantay ditoy. Chairman. Ngem nusa na kayat ni Nanang Mau. Iyay balay yun Adan saat bakanti a kwarto yaw. Ada, hanggang nawala tamo ko na kayat ni Rosa. Abay ko ma. Isupay ti abang da. Kasla di yo am mo ti anak yo. Super silosa na dyan, no sexy ti pagsasaritaan. Anya. Kahit nang tuhid din nga, daagaba nga kaskara kita aglaklako iti special offer. Ano labsam ti agsaw kat matanawaga mo ti langit ako nada. Ay susawan nga ruda. Ay uray ni Nanang yu Ay padasan lang kayat na. No di na kayat. Ay kat awan na. Numayat. Nasayat. No saan? Okay lang. Awan problema. Anya, agabang da ko na. Kaya't da, nga da ka no pagdagusan da. Bayat ti panagpasyar da, diti barangay tayo nga glako iti special offer. Ang mga nuanyamot nga special offer dahi nga ilaklako dan. Nagduduma a produkto mo, dagiti impakita da kanyak. San adagi jay ti kayat ko asawan. Ang mga nusabali a produkto. Anya? Di mo pala magits ti kayat ko asawan. Nalapos mo da ita. Isan mo't nga ta? Anyat amom. Di mo nakita ti langada. Nagiti suot da. Ay naugali siguro atap no makaawis da iti lakwan da. Kat, may sakamatan ka dagiti naawes. Kasta. Anya? Saan laang basta naawes, takayat mo pa yun nga agabang da dito'y balay. Nidisan mo da? Siko, gadi mo. Asos, gustay nga amukaan. Malala. No saan mo akayat san laang awan parikaut. Ibaga marod ka na kawada. Sikan di makisarita. Nakadupay lang ang diskusyon. Nikat saan ka maluksaw Saan na ka maluksaw? Nagadumanin asaom. No saan mo akayat? Ay saan ko namlatan na? Saan ka tanuan niya pa lang ti adu arason? Wain kagawan. Ijay balay men tinagdagusan dagiti agbirbirok iti pagabangan da iti duwalawas. Masaya na. Apaw, kakaisuna nagpipintas na. Apaw, nagsiksira ng runa iti agnagan iti Alicia. Ano? Dahil tangaro dati na sexy dati saan anangayatan daro sa kananang nga agabang na balay may kan balay na tatang. Amoklatan. Agimon danana suping kan Rosa. Nasaumon. Kahit sika, awan pa rin tini balayaw. Ay, awan na kagawan. Tamumat abaro akmanan. Ay, muna ya. Pinanawan na kanibagit mo. Awan nga raw.
Apay nga na pinanawan na kaya. Kanayon ti apa mi Tamalaksid ana imon. Ay sos, naglaing pay amakitong age. Anya, Humpay muna at trabaho mo ti jay balay. nalpas. Kundi imon kanyak, gayam isumat ti adaramid na. Ah, Naduktalak nga uray gayam ti kinababae na kat itong tong its na. Jesus, dahitan ti maday. No awan ka nun ti tayana, umutang kin Aldong. Kat ni Aldong, ay saw sabali matan ti singsingaran na. Anya, Awan kagawad. Sungaan anumpay ti kasjay nga asawa. Ha, najay, simurutan kin Aldong. Napandan sa kanoy jay syudan. isubot istorya kanyak ni Busyong, Chairman. Ala ke tisua. Kasimut dagijay ababalasang. Ar-aramidin damit amin piman ti mabalindang aramidain. Tapno adda lang may gatang da iti pagbiagda. Kanya-kanya panglakagan ako nadan. Awun, may mayat lang ti kasjay ngam tagtakaw daw no agaramid da iti dakes. At damot kit di malakwan da, ta essential goods mo tinadumala ko da. Naku namon. Ti alcohol, kaskada face mask, ken sanitizer. Uy, tada kita ti kang ronana kasapulan ita. Ado, tinapukawan iti trabaho gapo iti pandemya. Ngam, adamot dagiti na addaan iti trabaho nang runa kadagiti food deliveries. Wala, tadanda ni amin na nabanag kat online na yun. Na ultimo pang unag nga usar kas kada pagkuriko na kunaran. Aywan. Ay, taiwas COVID iti ruar nga road. Wala, isumot lang. Agudong ka, agugan ka, agpasay ka. Di itangdan mo lang iti riders wano agi-deliver. Iso da itati kunak, nga damot dagiti na addaan iti trabaho o gapo iti pandemya. Sa bagay, sana rason ti pandemya tapno agbisin ti tao. At lakan ka daytan, may palubos mo nga agbisin ka. Ay, Wayne. Tirigat naman. Sa bali ti mapanurot dagiti daduma. Tadalaok na adakes. Yun lang. Kita amlangin na. Amuda ang maiparit. Amuda ang nadagsin ti dusa ti matiliwan iti panaglako ken panagimot iti maiparit a droga. Ngam addalatad iti matiltiliwan. Saan lang nga iti pusher? Ngam ket day. Anda pa'y naraot ang maatap ng agsisisyon. Ket swak. Nakton ida nga agar aramat ay ti may parit a droga. Huwag nga rod. Kasano ako nam anarigat ti biyag? Ket adamod dagiti makabael agumatang iti nanginginaw ino nagngina a droga. Sana maawatan ti tao no maminsan. Nga sa bagay, kanya-kanya biyag ako nada. Talaga akastan ti taray ti biyag ita. Nini, adawag ko. Ket nimot hibe. Mabitlan gumeng. Hello, Hepe! Naimbag nga oras yaw. Anya? Uwan, Hepe. Uwan. Sige, adak lang dito eh. Sige. Bye. Ay, Dumeng. Umay kano ti dua a pulis ni Hepe. Iso asan ka apumanawan? Uwan, Chairman, awan mo't papanak. Nasaya ta. Anya ka ditiran tarag iti pulis dito eh. Ada ka no in surveillance daket positive. Anya? Maatap high value personality. Basta. Ket positive intelligence report ang nakadanon dito'y dagiti nasawa a personalidad. Sino nga tadagi jay? Ayan dagiti border mo, bosyang. Nakaturog dan sapay, Chairman. Apay, gumatang kaya? Kuma. Good morning, Chairman. Adda kayo, Mat. Trixie,
Gumatang da ka no, da Chairman. Ay, mayat ano kasta. Mabitlaan ta, irwar ko dagiti lako mi chairman. Chairman, at tuyan nang iti kakadwa agumatang iti lako da triksya. Asinaw kagawad. Sumra kayo, sarinto palpalataw. Pulis! Pulis kagawad. Wine. Sige, sarinta. Telewan nyo na kita. Araglado, Chairman. Ayan, di kadwang tricks siya. Kukwa. Wanted kayo matgayam. May naay kayo matgamit may parita drugas salbag. Anya ka din na ito aparikot, Triksya? Umay datan arestaran, Alicia. Yato kayo. Anya? Sige, sarinto. Pusasan nyo na kitang duwang special offer na mapanda aglako pagbaludan. Araglado, Chairman. Special offer, ha? Special offer. May katamudos na itan. Special offer. Special offer! Ada man ang nagitidrag po, sir.